Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Jembrane ngejuk komplotan ane demen maling sampi. Pelakune inisial KR, uli desa Manis Tutu, ada masih AL, uli desa Cupel, Kecamatan Negara. Polisi masih nangkep AS, uli desa Cupel, ane dadi penadah. Kasetreskrim Polres Jembrane, AKP M. Reza Pranata Nuturang, kasus ngemaling sampi tawange ulian ada masyarakat ane ninggalin ngehkeh di jalan lakar keumane Banjar yeh Sumbul. Masyarakatnya selang ulian nepo ada talin sampi ane subuh pegat. Ada masih tapak bate sampi. Langsung wargane lapor polisi. Man laporan gitu, tim gabungan Opsnal Satreskrim Polres Jembrane lantas nyelidikin di TKP. Hasilnya, aja kedua tersangkane sube amanange. Entu inisialnya KR, aja AL. Pas interogasinya, tersangka sube ngaku ngemaling sampi dadue andi gelahange teken Marsrin. Pas penekange, sampine ngeleb lautan. Mare penekange ketereke, ban tereke ngehkeh sedang berjalan. Pelaku masih taen ngemaling di 2 tongos di desa Manis Tutu Kecamatan Melaya, tugas 4 Oktober. Terus man masih desa Yeh Mumbul Kecamatan Mendoyo, tugas 12 September. Sampine ento lautan ada beaji 13 juta rupiah. Biasanya sube adume jakera dua, sisane anggone poya-poya. Ternyata pelaku AL itu residipis, subuh ping telu bogolan, dong sing kapok-kapok. Yen pelaku KR masih residipis ngemaling sertifikat, puin malan. Tim Bali Express ngelaporang.